Love this shit. What you mean? You don't want to do it no more? Yeah. Yeah. Nou ka fè zapita? Okay. If that same time, it should still be available. Look, I took hella pictures. Thank you, baby. Cause le moun fè photo pou mwen, yo fò paket bon ti piti. Cause fè photo, fò fò paket bon photo ou samzo. At first I took a video. Yeah, that's good. Thank you, love. I was like, shit, I really like it though. I really like it. Yeah, nice, baby. Appreciate it. Look at this one. You have a lot to choose from. Yeah. Let's see it. You can see it. Okay. Oh. Nice. That one? Yeah, I fuck with it. Thank you, baby. Look at you smiling. Hey. I miss you. Nigga linking up with rats. What the fuck? Le money nèg yo fè photo pou mwen. Le money nèg yo fè photo pou mwen, deux grandes photos toujours fait samzo. Même on fait paquet cause l'offre m'a dire encore. L'offre paquet photo ou bien plusieurs choix ka. Samzo. That's why when you take mine I be like, "Ooh, I want more." Okay. I got it now. I got it. Even though you be like, yeah. Non, problème qui gagne baby c'est le I fuck with this. Heavy. C'est le m'a fait photo et pour dire me regarder avec problème là. Voilà, me base ou me regarder ou juste faire photo, c'est ça me so. But let's see. No, cuz it's just me. What do you mean? I want to see if they look good enough for me to continue or Okay. Nou va la ka ou kounye, right? Okay. Some of them, the brightness look nice, and then some it's kind of. I tried to bring the brightness up for it. Thank you, baby. You can still turn on the brightness on settings, in case you didn't know. You can go here. Well, actually, no. You go here. Adjust exposure. Look. See, this one look a bit better now. The brightness. Nice. I feel like I'm gonna get. Yeah. Ma fè photo an bos ki tombe tou. Deye m'a glissé sou ba la. E ba, sak problem nan baby, e ba kom si fè aktivite yo nou. Problem nan se ke le m'a fè aktivite yo, filme a vreman imposib. Mèm si pou mgeve kamera l to lou men. Sak te ba telefon nou? My phone. Ok. This is day 2 of our adventure. What we did yesterday? Drive around the whole place. That's all I got, bro. Today we cut and chill a little. We're starting shit later. Well, you know. The ones on the car is nice. Yeah. Thank you, baby. Nigga licking up with rest. What the fuck? You know that's illegal. What the fuck? Ça y est là. T'as beau ticket pour ça, c'est là. Comme si changer ligne dans intersection. Ok. Yo tout comme plaque machine. Damn. T'as répondu ça, Bundy. Oh, it's you. You nigger. I let you go last night because it was your birthday, not today, so. Like I let check you by who to the way fit. You know what? I'm gonna let him go. I mean, pou sa pou nègè da boti Kevin? Cause nègè de toute façon ki tan wè se What? Go. But c'est la groupe on stop wè so gâte cause moi ça en intersection. No, it's a roundabout. Roundabout, yeah. You can park if you want. No, I won't stay here.
Right, this is where I left off. I have to see the rest. Alright, baby. Thank you. I'll be back. Soon. No problem. I'll wait for you. Thank you. Put the baby, put the glue glass. How bad with the glass, man? So yeah, what's going on, man? Video a commencé un genre bizarre, but you know, video me toujours commencé un genre bizarre. What's going on YouTube? What's going on, man? It's your boy Lindsay and I'm back encore pour l'autre vidéo. Mettre plus d'énergie, man, l'autre fait vidéo, man, ok? So, hier t'es fait moi, on pas de possibilité pour me recorder rien sur téléphone. Pour me recorder rien sur caméra, ça va samedi, parce que caméra en genre loup et puis activité m'a fait c'est conduire en pile. Il me conduire en pile, man. So, jodi là, man. Nous avons quelques activités pour nous faire, mais nous sommes fatigués en pile, moi j'ai dormi et puis me lever 2 heures et qu'on a sorti pour nous faire activité. Au samedi, regardez moi. But t'allais à l'aménagement t'as fait photo pour moi, man. Au samedi, t'allais t'as fait photo pour moi, photo lit, you dope. Bon compte qu'il m'a posté au samedi, but on commencer à montrer nous quelques photos, man. Lit shit, dope shit, nigga, come on. Yeah, I fuck with this one, dog. Fuck with it, you know what I'm saying? Heavy shit. Cool, man. This something Zulu. Yo, that's crazy. This shit hard as fuck, man. But hey, come on, man. So yeah. Kounya, problème qui est, mais n'est pas filmé, non, qui problème pour nous. Comme si activité m'a fait, cette activité qui est mouvement là, de ouais, ça me dit comme c'est move, n'a pas de move, et puis les n'a move, faut ça caméra pas kebel, bah comme si pour me stabiliser, ouais, ça me dit, so les move m'oblige pas kebel caméra, man, besoin gros pro. Mon qui compte ça qui gros pro, il a comprendre, man. On caméra doit mettre dans tête tout, il doit marrer dans corps, on petit caméra petit, là, ça me dit, besoin une comme ça. But pour le moment, nous pouvons juste pas le faute là-dedans. Et puis pour nous conduire la machine, oublier kart racing. I think it's like something like that, you know what I'm saying? I think it's something like that. They call it like that, so we just fun do it. Et puis pour nous tourner back on l'autre bail pour nous faire. But yeah, we just gonna let the day play out, man. Ma quitter journée continuer avec ça pour le faire, moi m'a continuer avec ça me faire, you know what I'm saying? So, bah c'est l'aime sous là m'a prendre, ok? Bah c'est l'aime sous là, m'a cabane en 2 minutes ou en 3 minutes pour moi. Montrer nous dans toute machine qui sur 95 là après ça, m'a prendre l'aime rivé. Ah l'aime sous 95 m'a prendre man, cause m'a ba ménagement téléphone, m'a ba ménagement caméra pour ka filmer around pour machine, ouais ça me zo. So yeah. K-Speed. Hey, my fat bun number is perfect. Hey, niggas living up with that stuff. Fuck. Over this one. It's probably the other one.
glass soon, man. While really police men like that, nigga do what I mean. Fuck all that. Wait, no, bro. Way to go. Man, get past the telephone, même faire vidéo. Ou gen trop peut-être sous lui? Faut étirer, mon cher. Yeah, man, what's going on, brother? We're going to the zoo. Nous allons exposer Zako. Non, pas Ani, non. Ani, avec Kellen. So yeah. We're going to the zoo. Nous allons exposer Zako, man. You know what I'm saying? Exposer monsieur. Macaque, bête sauvage. Come on up. See the shit. You see the feet. You see the feet. Jonabuiko. Noir. Jonabuiko. Noir. Un nègre ton sur ton. Yo, ça je peux pas les tétés. You see the jet. Come on, man. You see the jet, man. Come on, stop playing, nigga. Baby, nous getan ou be pou n'aller kon ya? Love. What? Nous getan ou be pou n'aller kon ya? We should go now? Fuck. Alright, baby. Let's go. We're gonna get that 3:30. Alright. We going to the zoo. Nous allons exposer bête sauvage Zako. Alright. Damn, baby, you hungry? We chilling. What up, man? Alright, let's go, man. Alright. Why do that, Kauno? Look, yeah, I got water. Prends de l'eau, man. Okay. Besoin de l'eau, chérie? Sure. Yeah. Okay. Something that you wish was talked about more within our community. Understanding our You recording? I think it's really Yeah. important. I think we're not trapped here. With the political climate that's going on in the United States of America, we are not trapped here. There are places that we can go. There are countries that are receiving us back, citizenship back. And I think with open arms, and I think that it's time for the Black community as a whole to start looking into those resources. Something that you wish was talked about more within our community. Understanding our roots, I think it's really important. I think we're not trapped here. Alright, you good. Yeah, man. Thank you. Buy la pou faire pour Zako, chérie, the waiver. Zako can do that shit himself. Yeah, complete the waiver. Ça a besoin? Besoin de manger? Yeah. Alright then. Let's go. You need to feed your girl, man. What's word? Lagi sana po bella mo namin. Bye then, son. Yeah, man. Alright. Saan ko rin? Yo, man. Saan tayo ba? Yeah! I can't even. Oh, that can be Jetskiiiing. Bling blah! Sad Jetskiiiing. Happy birthday to you. We chilling. Guys, I can be Jetskiiiing. Let's go to buy bitch. I own the boat. That's why you don't Oh, understand okay, my bad. He's the owner, bro. Alright, we don't have to pay that shit. You already We don't have to pay. Zako can do it. Sorry, you pay back in I got you guys. I booked that shit, Yeah, that's bro. why I put it here. That's my party and invite you. So, quand je me suis neck pas la grande, comme ça, je sais vite nous jouer.
Monsieur vient dans bout moi. Zako paye pas Je fais ça déjà. Va passer, va Je passer. fais ça déjà. Vous faites ça déjà, Guibo? Je vais éviter le nom pour déjà. Mais qui dit quoi bon film là. Oh. Même dans l'autre boy quand on parle même. Non, mais moi, je fais machine comme ça, puis voyager dans l'Amérique. Il va pas l'église quand on monte mais quand on parle même. Qui dit madame, moi, visite, mais le faire, puis voyager dans l'Amérique. Tu sais what I'm saying? Vous aussi bah l'église pas pour One l'église. lucky man. Yeah. Même si bah l'église comme si pour l'église. L'église qui on me. Yeah. Il va faire ça. Il va dire. Commission pour $20 ça fait L'église qui va. Non, nous sommes l'église, mais. Bah l'église. Yeah, parce qu'on va à la petit champagne. Oh shit. Pourquoi pas? Tu dis bah l'église parce qu'elle va casser. Zako paye pas qui non, man. Fuck, man. Oh, monsieur, parce que non, après c'est là-dessus, moi, ça fait un petit. Non, caca, c'est ça que passe ici là, mais tout le monde. Qui va nous aller? Mais juste que nous allons faire, nous fait nous aller, mais. Bah, oui, Oh, man, juste, oh, man. 3h32, nous mettons. I think so. Nous allons aller là-bas. 3h32, man. Nous allons faire test. Yo dis faut nous 20 minutes avant, hein. Nous allons faire test. Quel est-ce qu'on fait test là? Faut test, man. Nous test déjà ça vie. Nous allons faire test, boss. Nous gagnons pour ça, ça me dit que d'affaires. Qui va y a aussi songer? C'est que parce Qui l'a nous fait? Qui l'a nous fait? songer. Base, moi, avec Zako, nous pas dormir pour nous faire tester ça, non, man. On nous fait le bien soir? Yes. Matin, man, quand tu pas dormir, man. Fresh dans la tête, yo. Tu pas dormir, non, man. Il va pas une question nous. Is it park mode? Is it park mode? How do you pay? Oh, there's you see it over there? I think it's a park mode. Good. What up, bro? The sheriff. It's it. Yo, allez, c'est. Nigga busy with that. Oublie ma On souffler. Jamais ça, tu nous besoin de ça. On va obliger de on va obliger de ça quoi. Est-ce que tu vas aller? On va aller pour ça. On va faire ce qui a comme ça. Bro, Zako is a bitch ass nigga, man. Come on, man. Hey, qui boit TV à bien? Pour ça, m'dap fou, men, m'bap li fè TV la nuit. Wè sa mzo? Mais la nuit de nuit, oui. Ah, men, nou ki do swan tout fè la, wè sa mzo? Kò si m'bat vè la nuit, men. Ah, mais c'est qu'on a fini, oui. Sak problem avèk e TV, hein? Yo gon jan yo ap play de fò passe nan raje, wè sa mzo? Mwen, I don't feel safe nan raje, abas. E so sa mzo nan, men. Pas lumière, non? E si vyen gen lumière, ba la gen lumière la den, kom si bot pa en lumière, kom si... Oh, comme si vous comptez vous, ouais, ok. Même closet toi. Yeah, mbase pas ça. On est, nous pas habitués à faire ça, mais on a commencé à faire ça plus. Je l'ai fait là, le monde a posté artiste lié. Come on. Je vais lire le jour. On a dit, mais qui se passe ça? Ouais, je vais essayer. Il faut vous parler, mais regardez. Macho du bar. C'est vrai. C'est vrai pour parler là. C'est ça quand t'es là. Come on, man. Them boys lit, man. Them boys lit. Zako acting like a hoe. Oh, bro. Acting like a bitch, nigga. Yeah. Bitch ass Y'all nigga. already know, man. Come on, bro. You acting like a bitch ass nigga, man. Y'all already know, bro. A hoe. Pussy ass hoe. Hey, I'll pay back in the man. Back in the I'll pay a little I ain't bit. got no money, bro. Bill? Non, men. Zako ka pay li, men. Zako pa pay Uber, mon cher. Yo di sa komen pou m ka publier, men. Yo, don't act like I'm broke, man. Poko. Avance kon sa pou m ka profil ou, men. Wè, premier video apre sou TikTok e sa. Zako al pay back in the man. Di. Say it again. Bro, I ain't got no cash. You can get started. This is what I'm leaving that. I think you're ready. It's an Instagram holiday, yeah, boys. It's an Instagram holiday. Oh, dale. Yeah, the chair's gotta be Dale. What the fuck? Hold on, man. Let me take this shit. Man. Come on, bro. Hold on. That nigga getting fly, man. Come on, man. Come on, bro. Come on. Stop playing with us, man. Come on, bro. You know, to live this life, Jack. To live this lifestyle, you know. You know, preach, You nigga. gotta make sacrifices. Oh God.
then you reap the benefits. Yeah, come on, man. Come on, You man. need to live this lifestyle, you gotta make sacrifices. Hey, yo. You know, truth. You the real one. and then That nigga's preaching right now. And then you can be like me. Preaching, nigga. That nigga's preaching. Yo, real one. Come on, man. Mas vou shoes police. Quantos shoes, man? Oh, because when you want to video, I need a slide. Yo, let's see your shoes my shit. Yo, I'm a store, man. Baby, Zako can pay back in Miami, please. Zaco, Zako can pay go back pay in the Miami. parking. Les caca, man. Je vais changer ça, mon bail. Hold on. Est-ce qu'il me doit mettre ça ou ça? You know what? Give it ça. Alright, man. Let's get it. Ça ici, man. Dès pour mettre pied au Miami, faut payer quand même, man. Faut qu'on ait beaucoup dépenser pour parking, pour ceci, pour cela. Hein? Je connais. Oh, il a le dérivé. Ou t'es venu là déjà? Non. Le dérivé, là, machine te dit nous dérivé, est-ce que ça me dit? On fait vidéo à ta lèvre. Yo, montez les gars, test, montez monsieur test là avec wafer. Test là avec wafer. Monsieur, baby, quand vous me pour vous les wafer. Non, montez monsieur, on va aller sur le Link key? Oui. Ah ben montez. Il faut que pour vous compreniez. Key, wait. Wafer, test, wafer les que mon gars vous You have it. The test will be tough. Tem que fazer com o elbow. This one, right? No, no. This one. Eh, bah, révélation, on teste les deux. Non, la test, non, juste pour signer. Oh, ok. Je vais te passer, oui. You have airdrop? Je vais te passer dans le premier, moi. Oui. Je vais te passer dans le premier. Ok. Je vais dire, non, bon. Juste pour dire, c'est pas son jour. Montez le petit. Montez le petit. Uncle Zaco, man. Because it's Zaco. What the fuck? Let me see if I can find it. You did a waiver too? Yeah, the waiver. Can you show me? C'est pas le téléphone, c'est que du show. Did I delete it? Shit. Boss. Next time, on peut faire business comme ça. Si vous Donc avez ça, besoin de c'est Tesla, son credit. si vous avez besoin de Tesla, vous avez besoin de Tesla. Nous venons pour $25, nous dit. Nous tout barré pour ça, pas besoin de gaspiller ton. Bro, the test is crazy, bro. I ain't gonna lie. Balance here to pay for 112. Yes, sir. How you want to pay? Cash, car? Oh, I can do cash? Yeah, you can cash. Yeah, so much money. Shit, alright, I'm gonna do one card, one cash. Você pro futuro? Please, vamos dar lá, bro. Vamos lá, bro, s'il vous plaît. Ça va ça, bon check. Hein? À la bourse, gros, monsieur. Mais non. Swaziland? Kellen? C'est ça, 12. Okay. Dale, I got a seat. Alright, I'm gonna take that card. Oh, you will animate. Yeah. You said 112, that's 119. Yeah, but it's with taxes. So if you pay with cash, it's no taxes. The $36, the deposit one. Did we get it back? No, it's for the reservation. It's Here you pay for the ski. I don't think he. Spend the money, bro. You know what I'm saying? Oh, it's like 30. They charge me $36 for tax. No, I mean It's a down payment, right? Your balance is for 128. 128. Just that, yeah. Yeah. You know what I'm saying? Decline. Yo, play. You see? Dale tu papelito. Dale tu papelito ahí. Esos son los de la cuenta. Aller avec ça, donc, parce que.
Ani kote siflet, ou mwen se nan sifflet pou ye. Yeah. Let me see. Ah, tout c'est bon. You know what? Is this one even good? But c'est pas fille ou ça, man. Parce que ça est pour fille, baby. Ça est pour garçon, ça. But this I shit, don't know. that shit dirty as fuck, man. I don't know. That shit huge. Ça est pour garçon, li. Ou pas gars comme ça, man, non, gars. You know that? You want to stop fit one? That's nice. This looks small. Ou pas beaucoup, baby. Kids. You sure? Yeah, look, you. You not, you. No. Hey, what's that? Inside? Trying to take that shit, man. Hey, comment on dit ça faut laver by ça? Faut laver en espagnol. Comment hey, comment ou même qui parle espagnol, comment on dit you by ça faut laver pour tu sale? Oh, what the fuck, bro? I ain't gonna say that. Alright, bro. You got one by salsa. Baby, by ça faut que tu me calmes till me. Fuck. I don't know, lost it. But I think you gotta rent. Rent? Rent for what? We're not Americano. Alright. Faut qu'on ait ta couille à mettre dans la machine là, man. Non, moi c'est au cap, c'est là. Là on est pour Mais c'est le clé, clé. Mais lunettes, mais n'a pas de lunettes nous? Hein? Non, pas besoin non, man. Hein? Ça dit. Passe ma machine là, c'est nous qui allons la machine là, c'est nous qui allons Ah bah clé, mon qui clé, comment ça fait? OK, machine là. On a qu'à là. Pour filer là, monsieur. On va faire la confiance. On va faire la confiance sur nous-mêmes. Non. Yo. Voilà valise ou non? Ya, mbara ba lavel. Bude sam tak mede côté même. Ok, on a mis des. Caméra. Lá, bro, caméra lá, I understand that, but this is 136 and 139. Okay, no, give me the deposit. Damn, bro. Okay, he paid the 36 deposit. I paid the 36. Okay, that is what you paid online. It's a partial payment on the total. I know, that's what I'm talking about. You still owe me. But why you pay 136? I ain't gonna lie, bro. That was fun as fuck. But mbad kapon caméra ça, man. Cause they emo tap conduit jet ski, man. But it's funny. It was fun. I'm gonna sim mettre quelques images ou quelques vidéos, quelques photos pour nous, but yeah. But now I'm gonna sim faire TV avec tout. Cool, bro. Now you there. So I'm gonna pour moi sim faire the ATV shit, and we ball, man. We chilling. Chilling, man. You got El Mano right here, man. Come on, say something, El Mano. Bomba class. Yeah. I don't know. Maybe address no. Yeah, it's more. What the fuck? Yo guys, that was so much fun, but as I'm zooming no bad camera mbad ka kembe caméra ça de toute façon, c'est ça I'm zooming. Bad ka kembe caméra ça cause tout low et puis moi tap conduit jet ski. So, with that being said, my brother moi sim camera sim camera video be photo pour nous ouais, cause experience ça t'es funny as fuck, alright? What's happening? What up, bro? You already know, man. Yes, baby. Yeah, hold on. It's time to vibe. Y'all know what it is, man. Celebrate my brother's life, man. Happy birthday, bro. Happy 28th. All right. Oh yes. Let me try to. Let's get it. You know what I'm saying? That boy was lit, man. That boy was lit. Yeah. I mean, right now, nobody for ATV, okay? Well, like ATV, we ATV, going but live. moto cat rule. But
Alright, man. My put no boy, man. I got Alright. y'all, man. So yeah, you know. Peace.